Nabii Yona, tutasoma katika kitabu cha Nabii Yona. Tunasoma ni 3 murongo wa 6. Ibice 3 murongo wa 6. Kifungo cha 3 aya yake ya 6. Turaza gusoma no kwitubira. Tutakuja kusoma mstari wa 10. Haravuze ngo ijambo rigera kuri ku mwami w'Nineve. Ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka itegeko ko ngahe nimufashe kuko naneze rose mu rwashorose. Mwami w'Nineve ahaguruka ku ntebe ye ya cyami, yiyambura umwambaro we wa cyami, yambara umwambaro ugaragaza akababaro, maze yicara mu ivu. Nuko umwami aca iteka ategeka ko ryamamazwa muri Nineve hose, hagira hati hakurikijwe iteka ry'umwami, afatanyije n'ivyegera vye, abantu bose babujijwe kugira ico barya, n'ico banywa, amatungo yose maremare n'amagufi nayo agomba kugirirwa cyangwa ngo ntagomba kugaburirwa cyangwa ngo yuhirwe. Abantu bose bambare imyambaro igaragaza akababaro, bayishire no ku matungo, maze bambaze Imana bayishizeho umwete. Umuntu wese areke ibibi n'urugomo yagiraga. Ahari Imana yahindura imigambi yayo, ikareka kuturakarira bikaze, maze ntitumarirwe kwicumu. Amen. Bibiliya yera iravuga ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye, bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Soma muri cyo gitabo. Some the book of Jonah, Prophet Jonah, chapter 3 verse 6. Bible says, "For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his rod from him, and covered him with sackcloth, and set at a shelf. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his noblesse, saying, Let neither man or beast have no flock, taste anything, let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and cry madly unto God. Ye let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands." Verse 9. Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his anger, that we perish not? And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that they had said that he would do unto them, and he did it not. Amen. Amen. Semeni haleluya. Amen. Imani hamduchubai. Mungu asifiwe. Tusomye ijambo ry'Imana ryiza. Tumesoma neno la Mungu nzuri hapa. Kandi ijambo ry'Imana n'ukuri kw'Imana. Na neno la Mungu ni ukweli wa Mungu. Biblia ivuza makuru y'abantu b'Nineve. Biblia inanena kuhusu watu wa Ninawi. Aba bantu b'Nineve babayeho kuko tumeze. Watu wa Ninawi waliishi sawa sawa na jinsi tunaishi. Igihugu cyarimo abagabo n'abagore, abakobwa n'abahungu, abami n'abategetsi. Kuwa na wamama na wababa, vijana pia wasichana.
ariko ngo hari ikintu kimwe bakoze, lakini kuna jambo fulani ambalo wamenitenda, bakora ikintu Imana itishimiye, wakatenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Abantu barashobora kuba batuye ariko bagakora ikintu Imana itishimiye. Watu wanaweza kuwa wameishi lakini wafanye kinyume na mapenzi ya Mungu. Abantu barashobora kuba batuye mu gihugu, watu wanaweza kuishi katika nchi. Abantu barashobora kuba batuye mu itorero, watu wanaweza kuwa wamekaa katika kanisa. Ari abakristo babatijwe babaza mu ijuru, ni wakristo ambao wamebatizwa na ambao wanaenda mbinguni, ariko akagira ibintu bakora itanejesha Imana, lakini kuna matendo ambayo hayamfurahishi. Abo bantu b'Ninewe ngo bakoze ibyaha, watu wa Ninewe walitenda dhambi, ngo babigendera ngo bagira urugomo rwinshi, bakora ibyaha by'indengakamere, walitenda mambo mabaya zaidi. Ibyaha ngo byafishe birirundanya bigera imbere y'Imana, na dhambi ikawa nyingi na ikajikusanya hadi ikafika mbele za Bwana. Ibyaha ngo bihumurira Imana nabi, na dhambi ikatoa harufu mbaya mbele za Mungu. Imana yumva impumuro y'ibyaha z'abantu b'Ninewe, Mungu akanukiwa na dhambi za watu wa Ninewe. Yaburusa umuhanuzi Yona twasomye, ndiposa Mungu akamsimamisha nabii Yona. Imana amubwira ngo genda uje kubwira buriya bwoko bw'Ninewe, eti enda Ninewe na kuambia watu wa Ninewe, wabwira ngo nibareke ibyo barimo, waambie ya kwamba wachie pale, wabwira ngo bihane bareke bave mu byaha, watubu na kuacha dhambi zao, kandi nibabikomereza ngo bakabikora, ijapo watakapoendelea ngiye kubarimbura, nitawahukumu. Yona ngo arabyumva, Yona akasikia, Yona yumva message Imana yari gutumye, akasikia jinsi Mungu alivyomnenea. Yona ngo aragenda, Yona akaenda, ariko ngo Yona bari bafite ikibazo n'abantu ngo b'Ninewe bari bafitanye agafaro tibumvikanaga, walikuwa na conflict katikati yao na wa Ninewe. Yona ngo yumvise ubwo butumwa, Yona aliposikia ujumbe huo, arabongoreka bareke barimbuke bashire, akasema nimepata fursa, wacha wakaangamie. Biblia ngo tiagenda ngo cyane message, neno la Mungu linasema kwamba hakupeleka ujumbe, nono ngo yishira mu bwato, akapanda kwenye merekebu ama mashua, yishira mu nguge, akaingia kwenye merekebu ama mashua, piaja Ninewe, hakuenda Ninewe, warakwemba aje Tarushishi, akaenda akaelekeza Tarushishi, kubera kukwenda message y'Imana, maana alikuwa na ujumbe wa Mungu. Imana alikimubona, Mungu alikuwa akimwona. Israeli alikimikino yose ariko Imana alikimubona, yale yote alikuwa akitenda Mungu alikuwa akimwona. Biblia tubwira ngo bageze mu nyanja, walipofika katikati ya bahari, Imana giteza ishuheri mu nyanja, Mungu akatuma dhoruba, umuyaga mwinshi, kukawa na upepo wa kisulisuli, abantu ngo bashaka kurengerwa, watu wakakuwa karibu kuzama. Nono ibintu birakomera, baburi ibintu byakomera, ubwato bwa mambo yakabadilika. Umukapiteni wari utwaye ubwato cyangwa se wari utwaye inguge, yule ambaye alikuwa ni kiongozi, agerageza uburyo bwose yarashoboye, akajaribu jinsi alikuwa naweza, kwa tuzakunda, lakini haikuwezekana. baravuga se ikibazo nyabaki twagize, wakajiswali shida ni ipi, kandi ngo ibintu bimeze neza kandi karatwara ubwato neza, yari umuhanga, alikuwa akitembeza kama kawaida, ariko baravuga hari ikibazo cyabaye, lakini akasema kuna jambo ambalo si la kawaida. baravuga se bino bibazo biko biraturuka, bino bintu bigute, haya yamesababishwa na nini? bibazo ibintu byinshi cyane, wakajiswali mambo mengi. baravuga ngo ashobora kuba ari imizigo dufite yabayigisha, wakasema wenda tumeoverload chombo hiki, reka dufate ibintu tubishugunye mu nyanja turebe kuko ibintu twakoroherera, wacha tukapunguze mizigo ili tuone na kwamba chombo kinafata imizigo yao, wakachukua mizigo yao waita mu nyanja, wakaitupa katika bahari, imifuko y'ishanga ngo baita mu nyanja, hata mifuko ya dagaa wakarusha kwa imifuko y'imiceri bata mu nyanja, mifuko ya michele wakarusha kwa bahari, imifuko ya masima bata mu nyanja, hata simiti walitupa kwa maji. Ibintu byose bari bafite ngo babita mu nyanja, bari bafite biremereye, vitu vyote vya thamani na vya kilo ambavyo walikuwa wanataka kilo kitu, wakasema ili Mungu merekebu inaweza rahisishiwa, wenda ibintu birashobora kugenda neza, wenda mambo yanaweza yakawe sawa, ariko ntibizakunda, lakini haikuwezekana. Iyo bariko bigira ngo ikibazo ni ibintu bafite biremereye, walikuwa wakifikiria kwamba shida ni kwamba merekebu imelemewa, ariko se cyari kibazo, lakini haikuwa shida. Ikibazo Yona yararinda, Yona ndiye alikuwa shida. Bwana sibesa gobaza kubikora gutyo, walipofanya hivyo ubwato ngo nanone ntibizakunda bukomeza kuba kujumagana cyane ubwenge rwinshi, dhoruba ikaendelea, ngo baravuga ngo reka dufite ubufindo turebe uko bitu bimeze, wakaanza kutafuta
na ukweli wa mambo. Haleluya. Haleluya. Bwana tumesa. Amen. Ibintu bitazabirana muza mufite ubufindo. Mambo yakishindikana tujaribu jinsi ya kutatua. Nimuzaza mubona ibintu zazanye kuri departement urimo muza mufite ubufindo haba harimo yono. Mkiona mambo yamekwama jaribu kufafanua na kujua ni kitu gani ambacho kimesababisha mambo. Bayona barishe mu matorero. Wakina Chona wameingia makanisani. Bayona bari mu departement yose. Wako katika department zote. Watu bure mu departement bayona barasese. Katika department ama vikundi kana watu wali mukureba bakabona ibintu tibahagenda. Wanaongoza na wanaona mambo hayaendi sawa. Abantu bakagerageza kwibaza ibintu byinshi. Watu wanajiswali mambo mengi. Abantu bakaba basadiye baba watu watateri mbele ni babu nyabaki. Na watu vitu vitakunda. Na watu wanajiuliza kwa nini hatusongi mbele? Kwa nini mambo hayaendi? Alipo kibazo lakini shida. Halipo bayona. Kuna kinachona wako ndani. Wanaanza wafidu ufindo. Walipopiga kura. Ufindo ngogerekana yona. Kura ikamuonyesha ya kwamba ni Yona. Bwana sasa. Amen. Yona bwana hatueli hiko este muri kwe. Kuna mahali alikuwa amejificha huko. Kwa kona. Kuliko yani kafi. Hana hatu ngo Yona yari makobe. Alikuwa huko nyuma kabisa. Bwana Yona baramaruka bamusaga hatueli ishera hari. Wakateremka na kumpata mahali alikuwa amejificha. Ngo baramubaza mwese. Haleluya. Amen. Baramubaza mwese uri mutuki. Wakamuliza wewe ni mtu gani? Ulitokoki? Wewe ni kabila gani? Unafaa uko zahehe? Waenda wapi na watoka wapi? Uko na mulimoki? Kazi yako ni ipi? Ulitokoki? Wewe ni kabila gani ama ni taifa gani? Yona akawasubiza jambo likome. Jona akawajibu, Yona anamuga kwa dubuhe urayo, akamwambia mimi ni Mwibrania, konuwa himani. Ninamtii Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Noneho Yona bakimubwira gutyo walipomwambia hivyo Yona barababwira ngo ikibazo ni se wagitejeje mimi ndio nimesababisha shida hii yiyemeza amakosa akakubali kosa lake anababwira ngo nimufate mpambira amaguru n'amaboko mute mu nyanja nishikeni na kunifunga na ndiposa mnirushe kwa bahari ikibazo kiri mu matorero shida ambayo iko katika makanisa ikibazo kiri mu miryango shida ambayo iko katika jamii ikibazo kiri mu gihugu shida tunayo katika nchi. Abantu tibari mukwiyemeza bariho. Watu hawakubali makosa yao. Abantu tibari mukuvuga bariho. Watu hawajitambulishi. Haleluya. Abantu tibari mukuvuga bariho. Watu hawajitambulishi. Alikuwa anamuza kwa jewa nije watenda binofsha. Jona akasema mimi ndiye nimesababisha. Nije wasababisha vitu. Ni mimi nimesababisha mambo. Nije watu mimi tulitagenda neza. Mimi nimesababisha shida. Nije wamamase. Ni mimi nimewamaliza. Nishe watenda shungu engeri tugende neza. Ili mambo yaende sawa. Kugira kubato mugende neza. Ili merekebo yaende sawa. Kugira kumoroherwe. Ili mpate kurahisisha. Mpate mpambira maguru bakomute. Nishikeni na kunirusha katika bahari. Kwa wigeza muje bafata Yona baramuhambira bamutambunya. Wakafanya jinsi alivyowaelekeza. Kwa bamutaye mu nyanja. Walipomtupa katika bahari. Wabanya ngo ishuheri ya miragi. Bahari katulia. Wabanya inyashira tuza. Bahari katulia. Nuvuga ukuri. Ukisema ukijitambulisha. Ukavuga ibyaha uvuze amazina. Na kunena dhambi zako katika majina. Ibintu bizagenda neza. Mambo yataenda sawa. Muri mukora. Katika kazi unayoifanya. Uzishimirwa n'Imana. Mungu atakufurahia. Ibabu utakishimirwa n'Imana. Kwa sababu maana na sababu Mungu akufurahie. Ibabu ni mukukarakara umye. Sababu na maana umekauka. Ibabu zishimo zabuze muri wowe. Sababu hauna furaha. Nukubera kukwari ibintu wacecekanye bikurimo. Ni kwa maana kuna mambo ambayo umenyamaza nayo. Hari ingeso waishe. Kuna tabia fulani umeficha. Hari zaha waishe. Kuna dhambi fulani umeficha. Ndiyo sababu. Izukora zose. Yale yote ambayo unatenda. Idastamo kwa nigendeleza. Hayaeni sawa. Ndiyo babu takigirizishi wa muzima. Ndiyo maana hauna furaha katika nyumba. Ndiyo babu mubiri mukora. Uteza kenega rungunya kavuyo. Ndiyo sababu unaleta jamu katika kazi unayoifanya. Sabari haleluya. 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 Msongamano. Atukuze milele. Amen. Everybody try. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu Biblia isaba. Kila ambacho neno la Mungu linakuomba. Nukuvuguriwe. Ni kujitambulisha. Kila masaa y'umugoroba. Katika masaa ya jioni ya leo. Biblia inakuja ngo wivuge muriwe.
jiseme ama jitambulishe wewe ni nani. Ivuge uriwe. Wewe ni nani, jiseme, jitambulishe. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari vitu wisiganishe. Una mambo ambayo umejiwekea. Ari kimogose, lakini haya yote Imana kile mambo bivuge mu mazina. Mungu anasema yataje kwa majina na kuyaandika. Kile wisikaniza muri wewe. Yache hata kimoja. Uvuge kitu cha sabizina ryacho. Taja kitu kwa jina lake. Usabe kufibera Imana. Na unyenyekee mbele za Bwana. Nibu akora ibintu kabikorera kuzaha. Au kitenda mambo juu ya dhambi. Nibu akora ibintu waragangira ibintu satuma ragegeri. Yani ukitenda kazi na umebeba mizigo ya dhambi. Nakutangaje kuko utakushimirwa n'Imana. Nimekutangazia kwamba Mungu hatawahi kukufurahia. Hallelujah. 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 Yona aravuze ngo ninshitejwe bino sana. Jona alisema kwamba ni mimi nimesababisha shida hii. Uri gukora kazi unayoifanya kugira ngo uhoke wishimirwa n'Imana, ili ufunguliwe na kufurahia na kufurahiwa na Mungu. Mwibwira nabo muri bo tupate kujitambulisha. Bwana sifiwe. Amen. Ese mudiri gutabantu bakora n'umurimo batibwiranye. Je, inawezekanaje watu wanaweza kufanya kazi pamoja na hawajuani? Ese ni gutabantu bashobora gukora n'umurimo bataziranye. Inawezekanaje unaweza kufanya kazi na mtu ambaye haumtambui? Unashobora kuba hamukorana ariko abantu bahishe kwa. Yawezekana kwamba tunafanya kazi pamoja lakini kuna watu wamejificha ndani ya wengine. Unashobora kuba wahishe abantu muri quartier tibakumenye. Unaweza kuwa umejificha watu katika kijiji. Unashobora kuwa wahishe muwawe tibakumenye. Hata unaweza jificha nyumbani mwako na watu wakose kukutambua. Unashobora kuhisha mitororo tibakumenye. Unaweza jificha kanisani watu wakose kukutambua. Imana mw'ijuru zirabiziyerereye. Lakini Mungu ambaye huona katika siri. Imana yatura vitusi. Mungu aliyetuma na anayetufahamu vile. Imana tumesheje tuma tugenda dukora. Mungu ambaye Mungu ambaye tunaishi kwa ajili yake. Anakujua, anatujua. Hallelujah. Hallelujah. Imani nakuzi. Mungu anakujua. Ukora nijoro. Yale unayotenda usiku. Ukora kumangwa. Yale unayotenda mchana. Ukora ya wapasteri watakuona. Yale unayotenda mahali ambapo wachungaji hawakuona. Ukora ya mgezi watakuona. Yale ambayo unatenda katika siri. Imani nabizi. Mungu anayajua. Hallelujah. Hallelujah. Imani nabizi. Mungu anayajua. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Bwana yazabishijwe atatubuka atomutagenda neza. Yona yatejeje kibazo mu nyanja tuma ugato mutagenda neza. Jona alisababisha shida katika bahari, kasababisha merekebu kutokwenda sawa. Wirebe wisusume, jiangalie kugira ngo tuzaturwara imana, ili usiwe sababu. Bwana sifiwe sana. Amen. Wirebe wisusume kugira ngo tuzaturwara imana. Jitazame ili usiwe sababu na shida ya watu. Hallelujah. Amen. Biblia inasema kishano kuzaturwara imana ya kuchukua imani. Shida kwa wale ambao watatokewa na shida. Ishano kwa watu mazana kashagari mwikanisa. Shida kwa wale watu waletao vikwazo katika nyumba ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Amen. Aliko vikitu gitangaje. Sikia jambo la kushangaza. Ndangirishyo. Nani natamatisha. Yona amaze kunyura muri yo training yose. Jona alipopitia katika mafunzo haya. Kama taiburuzi Imana yake kurufiru ni ngorumira Yona. Mungu alikuwa ameandaa samaki mkubwa ambaye alimmeza Jona. Yona abarimisi 3 munderufu. Alikaa katika ndani ya samaki huo kwa siku 3 na usiku 3. Imana itake kurufika hadi kuja kumkombe kuruka Yona. Mungu akasababisha akamuru yule samaki kwenda kumtapika Jona. Imana ngo iteke kurufi. Mungu akamuru samaki. Pekera Imana ateke surufiri uri mu nyanja. Ubiri baravuze ngo ibituye mu nyanja n'ibituye mu mashamba zose mu bitegereje ingoma y'Imana y'amahoro. Vile ambavyo vinaishi katika bahari na vile vinavyoishi katika mashamba vyote vinatarajia kuja kwa Yesu Kristo. Urufigo rurazamuka bukebuke. Samaki akapanda pole pole. Muri discipline. Kwa discipline, kwa taratibu. Mbona zamuka neza rugera kuko. Ikapanda. Bwana sifiwe sana. Amen. Kandi bikitu gitangaje. Sikia la kushangaza. Imana ntabwo yatege surufiro rugendereje kuruka Yona kukombe itarushije. Yatege surufiro rugendereje kuruka Yona kukombe ile. Yani Mungu aliamuru samaki huo
aende kumtapikia Jona mahali alikuwa aende kunena injili. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nono imana ndova ukuzima nikomesha. Sikia jinsi vile Mungu ni mkuu. Imana tiare mkutiona aravufu yaramazi mista turabasha katumugarufu. Hakuangalia jinsi alikuwa amezofika, maana alikuwa amekaa ndani ya samaki siku 3. Nimubwira ngo warushereka Daudi waruzi mutume yasubira mugira ngo genda. Mungu hakumhurumia, alimwita nendeni. Hallelujah. 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 Amen. Yona ngo aragenda shakurira abantu binine. Jona akapeleka ujumbe katika Ninawi. Umudugudu w'Inine cyangwa se umuhaga w'Inine bari kuzungurukamo imisini. Alikuwa azunguke mji huo kwa siku 3. Ariko Yona ngo awuzunguruka umunsi umwe hagenda avuga ngo mutagira kuyana mutiyana mu minsi 40 burarimbutse burashize mwihana abagore bihana abagabo bihana abakobwa bihana bande bihana yabagenda atanga message arangura avuga ngo abantu bumva message. Alizunguka, alitumia siku moja akienda na kuambia watu ya kwamba msipotubu mtaangamia. Bwana asifiwe. Amen. Abantu binine bumva ubutumwa umunsi umwe gusa. Watu ya Ninawi walisikia ujumbe siku moja. Ngo barihana wakatubu. Itegeko ngorera iva ibwami. Sheria ikatoka kwa mfalme. Amakuru aragendagera ku mwami. Habari kamfikia mfalme. Abantu babwirana amakuru. Watu wakasemezana habari. Mureke tuzatubwirana amakuru. Wacha tukasemezane habari. Hallelujah. Amen. Muze twicare hasi tuje inama tuganire kuzurugendo twatangije komo nizira yabaye ndende imisozi nayo irashaka guterera mbese mubona ko tuzagera imuhira gute kombe zizira watangije uko bigoye wihangane imbere niyeza komera ushikame. Ubiwe kangahe ubutumwa? Umesikia injili mara ngapi? Ubiwe kangahe? Umesikia injili mara ngapi? Baravuze ntako batagize. Wamenena hakuna jinsi hawajafanya. Abapasteri baravuze ntako batagize. Wachungaji wamenena. Abavuga ubutumwa baravuze ntako batagize. Wainjilisti wamenena. Abaturutse ngero hino baravuze ntako batagize. Hata missionari wamenena. Ariko abantu ntabwo bumvise. Lakini watu hawakusikia. Ariko abantu binine bumvise bimwe barihana bari. Watu wanao walisikia mara moja na kukiri na kutubu. Wewe kumwami president w'igihugu kuanzia kwa mfalme arategeka arabaga abantu bose bagende bambara ibigurira. Akamura akasema kwamba watu wafanye kutia acha bugufi bihane watu wanyenyekee na kutubu. Itegeko rivugana. Sheria ikatoka kwa abantu barazuva barihana. Watu wote wakasikia na kutubu. Abindi witi barimbuka. Watu wa Ninawi hawakuangamia. Reka tukubwira ngo musukuri. Wacha tukwambie kwa kweli. Wewe utana hano muri mugoroba. Wewe ambao umekusanyika jioni ya leo. Reka ukomeza kugundira ibyo cyangwa se ukomeza uhagare kuzuri ko bitanejeje Imana. Acha kushikilia dhambi zako ama makosa yako. Ihane wature kugira ngo ushimirwe Imana. Fungua moyo wako na kutubu ili Mungu akufurahie. Kandi ukomeza kubigendera ngo bizakurimbura. Ijapo kuendelea katika mambo hayo utaangamia. Kandi ukomeza kubigendera ngo uzafa. Kuendelea katika mambo hayo utakufa. Bwana sifiwe sana. Amen. Usisizahaza. Na utakufa kwa sababu ya dhambi. Ariko Biblia inasema kile ambacho neno la Mungu linatuomba ni kuihana tugacha bugufi. Ni kutubu na kunyenyekea. Kandi nukumva tukumvira. Ni kusikia na kutii. Tukumvisha Imana ivuze. Kusikia kile Mungu ananena. Tukumvisha Imana ishaka. Kusikia kile Mungu mapenzi ya Mungu. Tukumvisha Imana tubahindukira tukihana. Kusikia neno la Mungu na kutubu dhambi. Sikuva kumva kusaba tubisige hano. Si kusikia tu na kuyaacha hapa. Kandi ntabwo akamenye. Si mazoea. Ariko lakini nukwinu ukomeza kubigenderamo. Ijapo utakapoendelea izo zahabu uzabigwamo. Dhambi hizo zitakuangamiza. Izo ngeso zawe uzazigwamo. Tabia hizo zitakuangamiza. Ungishaha udafa. Hebu epukana na dhambi ili usije ukafa. Irane ushemugufi. Tubu na unyenyekee. Tumereka abantu binine bumvise ubutumwa umusumwe barihana bacha bugufi bishimirwa n'Imana. Tuba sawa na wale walineo. Irigarura Mungu akajirudia. Ile kizago yari bateganyirije. Akaacha
ghadhabu ambayo alikuwa ameandalia. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Imana ireka ibyago yari bateganyije. Mungu akaacha ghadhabu. Ntiyabiretse gusa. Mungu hakuacha kubera kuko bari barize bafite ubwenge, sababu walikuwa na ujuzi hata bakomeye bafite amafaranga, sababu walikuwa na pesa, tabari biguzi batazi si fedha cyangwa si bareke ibyago yari yabateganyije. Hawakutoa dhabihu ama hawakutoa fedha ili Mungu awahurumie. Kitu kiba gusa bakoze. Walifanya jambo moja. Barahindukiye bari hano. Walimgeukia Mungu na kutubu. Bamusurimo kuhindukira wihari bushimigwe n'Imana. Toka katika dhambi na utaokolewa. Kugira ngo tuzoze mwishuri. Ili tukaende mbinguni. Jambo nyimari tukaze. Mungu atubariki.